على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu wa Komori, mlo hondani na nyumlo bonze, gari mto sauni zentosa za kisilamu na uomba Mwenyezi Mungu ikoe omhala ni mlio nganyina muwa wanono wale wawade Mwenyezi Mungu yawanike unono wa haraka wafariki Mwenyezi Mungu yawarehemu eni uloharu mautiro Mwenyezi Mungu yajangie ulawe ya towensi ya hatu haruma zetambu bokodo zilio na dawe ya juri tolea owandu bokodo iringa mateka ngamina sunne ban izorongoni zambao ngamruma ni baadhi ya madhamana wa ile jeshi la Komor ikayao tikamani nao muda mwingi tikawala piza heze nogoza kaujiri wansi juu ija yumkinishiha yauka sonti pia rambi lauka haina mdu yarenda nai yatise tomaya natahi maghfira izi aya gizibenuha wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إذا أيزوبيا ngezamba ulitubi neziko tungeza Mwenyezi Mungu asamehimru lekamru hajito haransi zila yakaufanya hanzi miaya zitao haizo watukufu ngamjuwao yauka entire ngo mateka ni kwindisha wandu haufamia wandu yabo ngamibanu wanama riloba timane bwana winji wa hao kwa jiga wanizo nambao shanga mfikira kana owauliliwa owahibiwa owatolewa owanaho muhazini owafungiwa owadhulumiwa onti pia owenji wa hao wohimidia Mwenyezi Mungu woshukuria henu utambiho wenji wa hao woshukuria shanga abo grupu zinji ngabo wanafiki ngabo waonao ya usulubu intili ya lazima abage mimiti azadi miti doando adungo chabanu ojaorongoa no wandu waduwa sifu na furaha amwambio nyokana azali hakaula aba ngabo ambaye ila de bible ndiyo yarenga ngabo amba kajatawaza ngabo amba katsuwa mini Mwenyezi Mungu mimi ngamina udhu wallahi ngamina udhu mwansi uinude Qur'an ya Mwenyezi Mungu inude Qur'an bai ngamlo amini ban uka uqsimu billahi al-azim wa rabbul Kaaba wa rabb hadha al-mushaf ngamlabo ni mfaume tinaula bajanono no wadungo hamba jao ngamlabo ni mfaume ya riumba ya ukeza ngoni mwambia woni zinu bana zinurongo wika yao ngamhadisi damina o watukufu mazuki wangu wazee wangu wahele jeshi ikayao waelewa yauka jeshi yowirilie mipaka jeshi yowirilie wanati jeshi yowirilia ezenama ezemumtalakati eze bien eze richesse za wanati jeshi yowirilie madhamana abonge wabulie sharia shirarilwa wabulia wandu wa wafu wabulia wandu wafungwa wabulia emipaka owantu ya njengu njio bahinga mwambio ni yaukana ekanga abo wandu wadungo ujabanu ojao orongoa no iliware mwako titi mzimadami wanama wenchi ekanga sikume o wanane ngo arongo wao ha ufaria na una taratibu zinji mimi no urongoa ha violence asababu desijiri zinu awenge ngamlabo na Mwenyezi Mungu ikayao wode ya umbo msohafu inde mirongozi ya hahi yomba wa rabbu hadha almushaf au wa rabbul Kaaba au wallahi alazim ezo ngoni mabia weleza tuzinu zindongo na bao nambe baada ya hadisi ya hangu damino wandu wanabanabe emana wanabia oni zambe hindi
wanirongo zao ni beheri sala efamika yao dwarengensi hatu wanambi yao ni mrongozeni ni wanati wa Komori mlo hondani wanambi yao ni mrongozeni ni diaspora yauka mimi tile wakairi hanani sha waelewa yauka mtu wa zamru ngenjeni mre ekeipa sana leza haki abonge emduna kahumjua rumele jeshilin na uka japaro nione japaro mmona shan nto randi 2018 amadagazu ya ulawa si unababiza mafoto za ho and one basi emduniko mjua jawata nijo mwana miso mrambua uondo uo usufai jihadi na lukumani waudu wandu niko wajua jawu haku shawenchu wa bainga tibirana nao njatu warambu amgeti kanzani mwambia ni bali yokana kabati duniani raha kati duniani emdwa utsoni puwa njena bezu yanza ujawu wala mtuwa milikanga mkomori ulo duniani wa usubuti ya tochabani ya jeato ni ambiani fanyezu yanza ujawu amgeti mwambia ni bali yokana timambia ni yokana wanuti hadisi damina wandu na hadisi damina wao mwambia ni yokana tiwambia yokana vous avez intérêt ya urejezenti ya hatu wa Komori mrengenti ya hatu muiba azali ne famia hai na mrenge nusu dakika ngenjo mwonesani bamino hamba mino urenda mitiro wana zijomba wadungwe da hadingo namba za interesa hao amummenu hotu kufuwa hanyu nusu dakika mpartager direct yinu bainu ngamanzo iwasili o walo ndani ngamanzo iwasili ile jeshi ngamanzo iwasili famia azali iwasili diaspora ngene madoma na wasiasa haina mdu yake pre ya juekana mimi tinauta wanjo ndogo nifanye mdu plaisir ngamina mafundi wanisaidi yao shao hamba usulubu ya vumbwa kalima kadha karna ujibiwa manguta baminga mjolamba bainga utoto jibiwa no ilo ndo waelewa abuya bunga mummeyoni babaka fenoli no watukufu mlo yabunyo tipia enulona mruda ngebidi adunge direct in bale longa mjo ujua ewe ilobi unipuono rongo wabani ewe ilobi ni hadisio daminae ewa nuda wabi wanzu warengenti ya Komori wa irejezo wa Komori wa itowe harumwe fami yaho owan haramuwan almuradi tina ujua wamba izo na tuwa nabi sha ezilera zinu ngabo mapicha ndo na yobanu menchi yauka emruoi rahanjani kwa idhini ni mweneseni yauka woi demru weka yao ngelazimio enti hola wa mihono ya hele fujariin ya izingare na siro fanyiza lazim demana mtojo jua immediatement na annonce nrogo sha amwambio kamika onukumsi mika vurumsi mika liparaki mika lishileo kotomba mvinyo au bange genje ndo amba nrogo za kila baba awezi kaza mabia ni rogo hiti ezengo ni mabia onini monesa oni banu zinuta bani mabia ni moneseni zinuta bani mabia ni moneseni na yabo kama zinu mabia ni ukana azalina habari na Lukmani no wandu walwa mwezi wallahi ngo okura ya ukangwa ru makhatwar wallahi alazim azalina habari na Lukmani ngo okura ngwa juwao ya uka banuriza baba nongwa ru makhatwar wanipuo madwe njendrongo wanda waambie family wanda ambie family ya ukana enga mbakio edamiti heichi aunga mjusao mihono aunga mtawao ndo kaulu na bwanabe na ndume yobaligisha tabuka Mwenyezi Mungu harongo amba ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik gebidio uvenue izoboko hamba jo uzambe illa mtafal ekakujamba izo amba wambe ama ballaghta risalatu abukujabe wa izo amba wambe abukujabe hay risala harudi hamba wama ala rasul illa albalagh almubin ndume yekena ro ketsido hamba izo yamba yambe abuya butsanza na binti kabati mtu mimi de manashe wao
owanruan shamiti laba lauka wani sakrifie vyangu na mimi amwambie ni wallahi ngeti kasuru kama tujenda mbeboni direct shabano kemru hafu wala mruka twenda mroni direct tawenda mbeboni ngojodo nandro hata utuka waswidi shabano omrwenda mroni ukaburini hiyo pakentwa kiyama ija awende mbeboni shabano kaburini ngondo wa dona zila njema uyeleshwa uzo utuka udoyeshi abuga butanzania mwambie ni waniokana eze tabu ne mashaka ne zembwa ade ne ze problem silo dunia ni wana si wanjume eni mra jwanza ya inshindo yati kenaro osu yatende mshana ni yati nukena izo zo tipia riele wao ya ukana engeri kaswiri jokaliza tumbe boni no delia shindo ihoda sineze famisa tuzo tipia sha hata Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wae atuamba kana mipaka tati njia pia ndio kubali kama mtoto mpeboni bamnyeze ngoze makariza hizo zinji na hiyo azamba wa makaru makran amakara na makran harudi hamba ukana innahum yakiduna kaida abonge yabo yone manara kansi duniani abuga busanza mabia ni ndiko zo tukufu kemsa mpartage ya mado kamrengo hele dina la hangu personnellement au kama islam hele dina la he diaspora rilo bonse rilo hule ritambi hao wanangu ambao tijati mabiani rabo ti mabiani jau aina mrulana kilingu yelo kane kenga bo mdu tambiho kenga bo mdu tusi kwanda miranzi kenga bo mdu sufre homonia dami kenga bo wala lao zilera ziliba mintula au katika wana bwana no hamba izo nanzao abasa ntu hamba ntula pizza parce que tu gardes au kati ruma ti ruma no akomori ti ruma ne majeshi bano wenji kwani para au discretement una biasa barzilio timabia nukane kinga mwanzo na biasa haki miti doa za mndu genjeni mndu odo atokana intere sha emana nilo banu na bao do mwambia ni yakana ezilera zinu wanudo wandu wekaya ngwani ruma ngali hadisiyo Colonel Ismail Bakari Colonel Fakri Ndadabi Colonel Delami Usfai Jihadi na Colonel Chek mzee wangu Ngwaibenta mzee Ashirafi Colonel Rafiki na baadhi ya wantu tazintati prepare wanunja ka wajua njaparo wao na hematsu wanunja ka wajua njaparo wao na hematsu akunga buntujo to wambia yabo mwisho kwa mjashi watu kufu mwisho kwa mjashi inde mana ni rongo hatartibu inde mania ni pezeo ze muhambabi parce que inuri sala ntipulani wangu tijatele tamba izo za tubidi zamba au tamba izo watu wanza ni wambi wandu ni ruma yani mafoto na hero waminja ka wajua kwa wandu yendi mitiji ngo za kijeshi Allah mitiji no ateze grade mitiji hale on lomti tolishia woka porali aliotena na tiji sergeant bazamati ya shata mitiji aho yabuska nzani mabia ni wani yakana hele dina langu Fakhruddin hele dina la huwa ni ruma wan watukufu wan hele dina la haina mndu wikaya ngwanzi zonti hatu wema ngamma wakili homono watanga osoni mwe famia he mwana woi naisha osoni mwa omji mtukufu wa fumbuni osoni mwa haina mndu wako hauliliwa au kabo yitunuka robe Mwenyezi Mungu yauka Mwenyezi Mungu na rehemu mwana woi ke omro ya bisi wao kana uono mndu wa jahannam Allahumma harrimha wa harrim fi jasadiha naru jahannam Mwenyezi Mungu ajalie ezingo za utiparo jona omro wa jahannam yabidi do wone sauka ni mafundi wa Komori juziti shia ziki wangu fundi watu
Ustadh Muhammad Sayyid ngamushukurio discours waitoa juzi arumu hitima awai dua yakawambele wa raisi mzamani As-Sayyid Ahmed Abdallah Muhammad Sampi shanga mwambie ukana c'est trop tard. Wazungu wahamba ukana vaut mieux tard que jamais. Shanga mwambie ni mafundi wa Komori ukana c'est trop tard. Zalibakisha bana wabasa baromba Mwenyezi Mungu ekara isisambi kajafa ya laoba hanu yadi yuha amani na usalama. Shani mafundi wa Komori gasina 8 ans. Ni mafundi wa Komori pia roalo magaroalo ngazicha. Gasina 8 ans ngamdongole yao haina bahanu. Ndio asema nyanyanyi Rais Sambi. Rais Sambi hangamia. Shamnyezi Mungu kana zimshinda Mwenyezi Mungu jomtoba hanu yadi yo Allahumma amin. Uyi nyanyanyi ya karaisi wa ndoti pia hamstehi nikaja msijini nikaja mpwanisheo. Uyi nyanyanyi wika yao. Ondujo uelewa na ondujo hitarifiana. Sha quel que soit haina wika yao dozajiri gebidio haina manadamu Islam yo loba hanu yaona udhulma gebidio ya wane ne dhulbail au dunga hizo mtume haba wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan mafundi watu tongo yabo munyi Said Muhammad hafadhahullah wa ra'a abogenyi mafundi wa Komori romlo dani romlo bonte mbulie mwanyanyanyi hangamiziwa dhulman wazur au atukafanya mahakama ewe yarenge hindi ne yarengwa ile jezo wenyi endare nge baba nufanya cha umotibili daruwenga shamon hafungwa mahami nani nge juzi do alaondo wafanye sinema mahakama yode amado rakanzar mabie ya bili do mwambia nyakana ni mafundi ni warathatul anbiya kamna utojua mparisa wanadamu wangamiao wanatezendo la sisi risifanya wao nulitoa zema waida kartwa be namna ya bidira nambe akafundi utoa mawaida mrangale malezi zinde zinatija zahe malezi mai wana wenda maore wenda wabalezi twabia zin waleje hiyo ngazija na bomda tambe maore baranga zijara mmalira nzwani o ujari mangu zinde ziliba ukakartwa be malezi cha kartwa bana mtume abaya ndo alele waili wararwani yele diskuru ya hatupia rondani robonzi mtume abaya ndo alele waili wararwani shambulie vinyongio mbulie le bangegilo kabatu subuta je mpoze na wana twabia madazi baze resultat zina emani ya zinu zi continue hao haina usiku hindi wala mwenza akamu wahikma lelo haben hoten emana zinu za continue ndo kana kabati mahakama na Mwenyezi Mungu amba inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl haunesa haruma aya zirwaj wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun aw ulaika humul fasiqun aw ulaika humud dhalimun أو كافرون ظالمون فاسقون أبغى سيد إدارة الإفتاء سيد محكمة يا كوموري يا وش هاو تونغوان ولا ناو فانياجي شكاباتي وسويتا مكان بانوغاري دولميو أين سكونغار تقولي ليو سنوجو هامبا إلى نمنا نادو هامبا شا إنجي تيكا وجيرونغولي يابان بايتي جوان بيا مانا وازاليا وكا غوريتو زوشيري zile razinu ema ofisiye wa Komori wanupia wanduna monisani oban wabalilu azikontiza hao ni Lukman na Kolombo na zuki wangu inu sabeni imani wana watolo muhazini wana wasiswe mishahara Lukmani hapareze banki daina inu sabeni imani na Kolombo humtuje wa bloki wandu wanupia kabati uliwa mbahidu eti lengo amateka she safara lelo ndadi maana namwambia ni yokana abondu wangu watoto usoma hitima au wate wani uweketi wakazandapo shantuona ntina imprimante hunda honi ntina imprimante abunga batikanta namwambia ni hindi tijomeani ni mafundi
mivure raili na maji tindizo ngamjo ujitwa wakati ukurubia mwambie ni ukana ranyi darul ifta maulama mfanyo hazira nyina mufti ranyi mahkamat alqada ranyi ma khutaba nyima hatibu wao mijini hatu na mdo jua yauka ngamjo huzi siwa au kanga mfumbari yao na mmalalika ao na mdio wana rongo mbiyo uzizia hamvu au hazilano marengweni hau zilo mtabisha shamduka nunda ikantino te hana ulana wenda ina mabwalimu warau hitwano ufanyizo nwezuzo ntipi wenge mimi fahari njajijaba nileo nje ndofanya sinema na unafiki au mana ya ulo wangapofanya chau kasko zintika usinida emana naka usinida hindi watede wasifanya kwa tina za wahunda ya hunge zio kontine ni Qur'an yamba wakatabina alayhim fiha anna nafsa bin nafs ujoto waro ya hele tolwa zironge zitolwa o zitowa o wapulidwa yabo ngezio kontine siparukana mpango haruma emanashe wangu Ortega damina Metra Mujahidi na mwanyanya wasa yambe siya kalareni basi Metra Mujahidi mimi sikauone se sharia yeye hakauone sa eze kanuni za husu mahakama shana pole ona wana wambo ependemor inugyo njiro parce que banunga tsugo bunguzo anada mutamba iyo de juka proteger anada muhauka haina mukana mtu ambango de yawo ya jia tawo akwa nguyo lokana na katajo parce abungu jo fava abunge amjo kompango huo tiwashindi yauka emana wandu wa banalizeo waonawe umndo hitwa da ukango osiri ukana ekewa fungwa ngwa joto wariadi wapuliliwa hawa wahiwa tawe kabati ujoka na jana hau watu abagena mwede masa hidobi banoma na wanabaka wanoka mahakama komori shanga mwana mwana wazalingu juu ya domteza ni sheria uka na wado hukumu ezengo zero bantu juu ya leo zideside pia daina mwanyanya wakati wakanza wa uefanu wamuwa directe yaboke wakanza wa uwe mikro wajo muwe ke wakanza wa uwe mwana wajo muwe ke wakanza wa uwe ya Muhammad Agazo parce que wo wafanye hizo anza hormenti abunge hoja unje Facebook au haruma zerezo wambe ukana misi jwanza bakependa ngore zendo gozinzizi o wandu ulao hifa oimba baho no mwana nyuho hauka owe mzima ya ulo abunti juu yabo hata ya jwambala wa uwe mduka chamuwa o makanza muwa o wandu wangu miono ni hanyu abunge tulilia manemsho hangu na Yusuf yauka wanwandu wao mtojojo wa bangua immédiatement shabo wongo atambi hao ni haki abunge abo mimi tivendi amfanya experience noire ntia waluishi hizo haki mkini Mwenyezi Mungu waokowe au yatia warenge makafiri na mabali mwe namna hiyo abunge abo warenti mwishilizo na bao basi mwitika tena bendi ranzi juzi entiatu wa bandu wa roha wa irejeza wa mihanwana kaka mtuze jua yuan fer hanyunyi shamim wallahi l'azim kana tukaruma mahadisi ya timizimbe sizile razili damina o watukufu wanzo warenge komori wa irejezo wa komori akwa ile wao ya wa komori kamili warengo mateka ne fami ya azali wa komori warengo mateka ne fami ya azali yode mana boko amtoteshe wandu watu hamba Nuru fati wanti ya ukanake video wafanywa jao. Nuru fati woti de wa uwafanu hata ya journalist zango. Abungia batika nzani mwambie ni ukana. Ngamona ajangu mdodoni sinema yoko imitujwa nzao ya ulo wa mparo mahakama utofanya ngoma da zini sijozia. Na odo wa wandu, odo adone mahakama, odo adeside zango zontipi. Abunge abo watukufu amanzo nibeho mmono wachanga niwambie Mwenyezi Mungu ikemwa na woi hafu shahidi yakemwa na mbeboni Allahumma amin yabidi do womba Mwenyezi Mungu yasubirishe fami ya hemwana woi
zararu do womba Mwenyezi Mungu baada do msiba unu efaminu ihunde ndongozi jo wasulaje no mji mtukufu wa Fumbuni. Yode risala ya mado raka ujarwa beban fanas'alullah al-azim jalla ya'la an yarhamaha fallahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم إن كان محسنة فزد في إحسانها وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم أعط كتابها بيمينها ولا تعط كتابها بشمالها ولا من وراء ظهرها اللهم نور قبرها وانزل النور والسكينة والبهجة في قبرها عن يمينها وعن شمالها ومن تحتها ومن فوقها اللهم جازيها بالإحسان إحسانا وبالسيئات مغفرة وغفرانا اللهم أدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. Mwenyezi Mungu nasubirishe ze fami, Mwenyezi Mungu yamrehemu yamghfirlie, Mwenyezi Mungu ajalie ze fami zinu baada msiba ne huzuni ya wanjia, Mwenyezi Mungu ajalie wajoho ndani na njema duniani na akhira. Mwenyezi Mungu ajalie msiba unu ulinzi wa nilongo njema duniani kabla al-akhira. Mwenyezi Mungu ajalie namna izi fami zinu za tambiha homwangamiziwa wahe mwana woi, homdala hitwa wahe mwana woi. Mwenyezi Mungu ajalie jerike watima haruma jannatul firdaus al-ala Allahumma amin watima naye yaritangani. Kwezi watukufu amina rugona kanzani zambe kablia na janza mzijue ndoka wanama wa Fumbuni nwana wika yao wenyi o wandu bakodo warota wensi hatu awamba jini ngamwambio ni ndogo banu usikwalelo na tupa rumambia nizo ni wandu msaidi yao o wandu walira hicho o wandu wali ulilia o wandu walifungia ngamu mdogozoni banu lolo khaswatan danyi wa Fumbuni na wamba jini amdokati nyonsi pia usikwalelo unutirenge initiative ni mdogozeni banu mwambie ni yaukana ya tendia ralo hitwa ni azali ya mkazaru makapo ya gari yaka umzungusa yoparwa apash ezetwa bia hizo kezi chaparo ndo mkomori au kanga bosatr gawo takrimu almayit apash yakanza ya wanilienti baada ya mapinduzi ya azali na ushenzi wa azali daima azala mndi hitwa hamkazaru makapo ya gari yaka umzungusa ikanga bondo wana na azali komori owabidiwa tende wa wane na azali ndo wa Fumbuni awengega mdongozo ninyi wa Fumbuni bana ya ukajuzi zuki wangu mwanzani wangu uko unaanza uko ni stay ndorondo kaboshi na iti daiwa echi uwinji waho watukufu waho mji wa Fumbuni uwinji wa hao wo unaanza wo ni stay na mi uanza aro wao umeruwash amino wababa hangu ngamino watata hangu ngamina ze family hangu hiyo amwambioni Sheike hakija rekawa ikoni rekawa mitami huli rekawa Fumbuni rekawa moroni rekati tuanda hubi eke hakija nga mjozamba hauka emanama wa hafaza Zainuddin Sayyid Abdu rahmatullahi alayhi kajabiho adahoni mwa kajabiho mjini mwandu atuzishiwa morisi yabonge baina yada illahi wa kaburini yabono hufan sinaube wa Fumbuni sinaube ya mitamuli sinaube ya moroni sinaube ya ikoni sinaba njobe ho kaburini na banu ngeni mndia fiyama kayoda mbeboni Abu Jahali no rohahe watukangwa mbeboni muhimu ya hangu mimi amanzo kasifu mnombele jua mguya ni rehemu ya nisamihi ya nibe musomwe mekeba nuntsuma ramvuza bure yone barko mimi na jomea ni basi yoni ni mea oni mtinidiwa ze kati ulo wasifu awe katifu pinda ni meni mnombele jua mguya nibe unono ya nibe usubuti uhambeza kweli
ya ribe musomo imasonti yone rugo ni mmea oninyo wa Komori abike kama mdogozi nibo wafumbuni mdogozi nibo abachini ekabelo mtini anipare awa mtini animonje anyina hakimu mwanze kenga manzo mwanze tina mziani mkeka mazabeba shami nibangu mifahari ngamina haki ekabelu hani ulilia ekabelu hani fungia ekabelu hani hibia ekabelu hani daraulia na hii hazamba ya ukana ezenu wanafanya pia zinsa wanifanya ni alinywa mwazaba kamna uta ujipermete wafumbuni familia mzo mvula na familia masuda habudu wa Wasidi Hassan wa pia hizo familia za hatu namna mjini ko ruksa ya usutene beruga hamtini ya nimba mturasi ya pari ya mafiti awa mtini ya nimwenje awarenge wandu waili hazina awarenge mazofera kenga munao ka izono goza kwa mumshukuriye yoti hakia hanyu sha izono go ya jaya mbaoni ya rumono posheni ya mnikani mimi bangu nga mina droit ya uyenga belu holi zandende ekenyika mwanzao ya ukamfanyia ni rongo minga mina droit bangu ni mienge haukandele nayi abiga mwamiokana mimi ntuwa za mtu njakanza nimenye shughuli ya zuki wangu kaboshi na mdum shahe juzi sha elebe ya lahe mazuki wangu ze Kasim Dania ese mziabudu ese amedisa ese opia no arasho hangu watatsangu wafumbuni pia wakuna zabana tujojo utabala na hili tukalie batsambanga bo washenzi wala wanu zisenja kana ju sha wallahi billahi kena tukatiba le gazi na diwolela nyumeni banuna na ndina ti debarke hiyo timbe mkanga mina sana mimi ngamina sana mimi amina zana ndo nizo banu mziwono rapeti amerikela izo pia ngaminizo mimi ange gamilioni bana ya kabati mba mshenzi rekaya ikoni rekaya mitami huli rekaya moroni rekaya funguni rekaya mbeni kabati mba mna mshenzi ujonde jitadingoni ekanga mwanzao ya ukangwa mlibaoni hawo mtiniani mwenshi hawo mtiniani pare bahinga mwambiwe ni okana izoke zina utelea ezero za wana mazatolo izoke zina utelea ezero za wana mawatolo akaka batu joshi nabe gezero ya mwanama ya tolo bahinga mwambiwe ni bana ya ukatizia ho zidwa za ulapisa baba satiru mwani wandu haina mruweka yao wanzu ya tarungu mime katila likuwa bahanu ngamudo bahanu mimi foni jiblend ekamguhani hiba nafasi ya wahimru raijani wahi izo mbele yao abu yabo tikanzani mwambieni banu ya ukana nyi wafumbuni na mwambia nukabelu sabahafu ni wandu wasana ngabo wailiwa mbako ajafa Allahu ala wa alam shamimi fakhari kabana ukamnduya ni ulilie yani hibiye yani daraulie njendo mdeme ya koti na umwambia ukana ngasinda ubo mbaba mlezi na chauta na mwede mafanye pano na mwede mafanye kaburi na mwede marege embachini mwikaze babala pano la ukahoenda baole mdutoto paro jofa izo za hanyubo wambachini izo za hanyubo wafunguni izo za hanyubo fami ya belu shamimi bangu izo yandenda bangu hamba sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun homruto lapiza mwanadamu isilamu bure izo zo nziro zo urisa wa qitaluhu kufrun kotamba otora mwanadamu hitwa bure abungia ngamwambia libani okana batike mnamshenzi hafikiri ngo tukaunde jisadingoni eketamba ngamdeyo belu ngabo wanji wafumbuni belu nja paro mwana chao sha usiku hamada gazu ya urawa ya hafa azalia kamaroko ende akaurongo afanya baviri aburi wareme bapale haende wa muwa hafu ay wala ka hypertension ka wando mundu ya pasula fanu ndere mondo halala ka habadingwe dunia wando mundu atombula to dufini na izopia tizion ayman hatwa masa kubeli kabati fundi komori kabati khatibu komori kabati qadhi komori yasubuti yaba no na haina mndu kwa hao noda muitisha kaja kondane fermoma eba nga mndu gozawa dawa kwa marugo zawa waudu wana damu ngwa ulo hifano ufungwa kamkonsi yomdo ambauka المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه يا اخواتي يا katoka bizo kutona kwa unafiki abugabu tsanzana bendi izo nakazana mwambia libano ya ukana ranzilo skwa lelo na nishi mndu mbajini au mndu mfumbuni ya tiarugo kila babana wanzi belu na mwanze
Owantu ya myenge na myenge. Umanzo kautini ya pare ngomanzo omante. Bami mie mana ni myenge au. Sina uye ngamdu sababu para utipara. Ngamjoye ngamdu kengo tolum guri tolum. Zilera zinu elejesh. Mawatonia. Mashujaa wanu amonesoni. Mashujaa wanu. Mina mapesa ya kanende na dori nga fotokopi za mafoto ya wanu. Unjoi kasi histori nga mafoto yangu ne familia yangu na watu changuna teta kuna na kasi. Shawanu mafoto ni ya kaza yanu yanu ya hoa komori mawatoni ya wanzo wa kombo wenzi ya hatu. Waitoa nga mani gokodo ndiyo. Wanu. Nga mjozi wona muda usua hali. Halafu sabani wabieni. Ni wandu wa serikali. Tabaki yanu ya tukao ka surprise itsohale biidhnillah karim. Biidhnillah na mwambie amin. Sabani wabieni ya ukana ni wandu wa serikali. Ni wandu wa serikali ikayao mruma. Mwede mwarongoze ofisier. Nyezi nga tuwa hifadhi ya. Ikayao wodu anabani wabieni. Mimi ngamina mahaba numisudamba mnyezi nguna chandia mwede mwahafera njire magari ne jauchao. Aina kati misidori mitu ambakane ondo wafanya kusita ngamba na usiku ile gari la hezevoti ile ndala yomba ninzu wana sile mebora she safara lelo wana bana ngombe duwa ba waisawa zile mishahara hao ngwanzo wa ulawa waongo ngwanzo kombo wensi hatu wakorije zereri wazifanya haudunga hizo yamba innal hasanati yudhibna sayiat ezenjema zo bangwa zembi bayi wana bani wabieni yakana na mke haruma zeduma mke wapesi yode risala ya lelo na mwali mwambieni wallahi tallahi wa billah ya uka haswada ni diaspora wallahi l'azim yode risala na kauhadisi la mina oban ya uka na mke wapesi jerede rawahimilie rijue na mnesi hatu ya bidiri irume baada bana bazali ezilera zinu daeno andwa hengo atugopu wa wandu uka ezano mwanzo mzifanye ti haki waisawa balilo za telefoni pia kwa watu jibulu. Kabati mahadisi, Lukmani habloki za konti za hile jeshi madoma na wanu pia. Lukmani ngutaho wanu habari hanjia ibabata. Habari kuna ni utibiridia mtu kawai udo joni biridi bami mtata. Ezilera zinu ungwa zijua wallahi tallahi wa billah. Kazali no wana ni mrumshe watu ujua ukezilera zinu wa mahatwani. Ngamina mahamina ni banu ngamia rumwa wadu lipuwa wandu wa uwe azali. Wandu wa wadi kazima disatu wako miso da sawa nitila lantolole haira hata wala wandu tawa libali ya ze telefoni wende zao. Shamjezi wadu jalia ike garjo wana nao hunduniani kabla al-akhir. She safara lelo izo nambao zintsabani wabiani zinuti yerewa wanu minta kawa jwe mazito de cha usufaitia dibas na wenda to kada bezo kanele na dondu wa Google ndelengeja sha zinu ndongo na ere wasu zinusi ere wasu sengo ni mwabia waniba abugia wo tsambani mambiani kwezi watukufu usikwama hudu wanama watukufu wa appel de Paris ngwa mpara oni hawinchi no mji wa Fumbuni jeri laani shazinti wambia lukana nike leudo thosha paka wa ulawa mnduget jeri tanga nyepi ya Place de la République na mjohiri tange ba owandu wajitole ya waonilensi ya hatu ngwa uprewa towezero zao zikefidia nuensi ya hatu irejei noa waelewa ya ukawa kaurenda nai omdazo hata abasa enti kamili ngyo mhono ni halukumani na fatihu wanunjwa kwa nufatihu abasa eka tinde ni haku wanuwe ilukumana abasa na nyiga mtuwaka wimna moto daba utina akidi nti wene uka generali gudono mewacha ubawe mna moto daba wamono mbaga henge juzi ya wize ni mwambia oni zinu tsambani mwambieni sabari haina mrungo tu ambokana eba ndo fanya kuteta elaha eba ndo fanya chao Reto vantara banyiti majeshi niti makoleleli niti mainjini zintsambana abe ukana hau evite da mwinji ti jotiha azali ujo utawa jo watawa ekaka tawa abo ando hatunga rifao hauafe hau azali abaki hau azali ne family no ando haingwa fao batuli baki yole maana wanambia nieleze azali ya ukana kabati ujo ukubali utipare delami utipare rafiki utipare n'importe qui utipare atambu yabo mwambie ukana ntsobanga mtuhunika chef d'état major ntsobanga mtuhunika jau ngamtuhunika kabati chef de corps kabati mtu haina jeshi ya kana ba ubina jamu yabo ontipia wanendo atihindu
walio wanu wajitolea fidia abonga sinado obonze watu warumwe jeshi ndo juwe shele campagnard wa Rashad ya ulawa ya hafa Gamil Salim nyondo wa mama generali wa makoloneli kaula simu mfanya haziba ingenga nyibonze mtawa au msaidiani nwanyanyanya mtike na jeshi mwa bamlibali ya hata bainge wakati yodi lwa mbanelele ilale ile jeshi la hanyu lwa mbanelele ilale abahanga mona walio abasa banito kwa UBDP ya wanronde wazimeze M ya uka monsieur pi ya ukazo wana F wana mafemine walio abasa mda jeshi lieutenant au colonel au mkatangu njoda ni mawandu ende ya nyumba mtuzi au ya nyumba ubu yangarekenga bwana zipini na wanambere balaya wanegede sahe ya numa tate walio abasa sha ebana mkofiri ko ninga mtojani ndo puna njendo amarugozi tsona tano banu tawanu ababasa wa Johambe kama hadisi lamina au gari wana yode mana na monesani ema picha anu tipi yanga ya kwa nada muone anu pia anakofiri kana tsina monesani tsina wafumbu ngamino listi bana. Donc ils ont intérêt awambe farari kazanda batogeza chawo ngungu tu inti de bible azali yenda renga we dictionnaire yenda irengo senderesi yenda yanika Sheikh Salim tumo namba Sheikh Salim la bid'a de pora Fatima Salim ou Amina Salim wala ba c'est là mtu amina ke ban wewe kati neze enferada na azali unum sohaf Quran kalamullah nde mirongo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina kabati ni force nja uwa mdu na kazwa ndabu da tukanga mdu labe kabati mdu ni ruma hamvu shanto na kanaka injeni mabiane za kweli za kadu zilio abunge yabo watukufu amwambioni ya usikwa maudu ngarjo wombadu Mwenyezi Mungu najalie rombedu wa hiyo rirudiri zine homangamio wahe mafujari wana nirongoze zikiwa ngufahami ya ukabanungo jo Facebook worongo wanga mjo Facebook norongo sinauta banu njeni upashewe keuto pam eka kujani pashewe shawo ambeza kweli pour l'intérêt de notre pays yongo mtusubitini hube usu akawe mkomori mimkomori nyine makama ministeria samba fahamihi maqamu al-hali au lisanu al-hali et comportement mdia ifanya au afdalu min al-kalam ati Amerikana omrongo unu nabe obanu banunga mtsango amtsango mali ngamtsango fikira no yini kongonti ham fahami we mndo mahakama nyide mndo ni mahakama ya kishenzi ya komori yao nyide mavoka wando ulo wafu mdaza kamna ujua eza hunda wana wa komori pia mdia tafanya mna video wa 2 minutes anga ungo proteger emeki wa hileze tahabuza wandu owonyeze mali zao kwa sujo uzirenga inu sapeni imani daina farida mwalimu na lukumani na fatihu na Colombo umtuje warama seze mali zao komori alafu njwani kufanya mna direct wa 3 minutes kutamba wonana na azali jos au bala zinanda bosenda abo tutotamba 1000 na ube oziramba wonana na azali ekutajwa ukaba ulo wandu watimizime ngo wafupi ezina mana watu anda azali ndio kana changer mahakama na joto kwa wanda kwa disila ona emana ujoketi Facebook kudo abango jokaba inga azali hapa sula shehito hambilwa kajajo ishi andongo abo ukabadi waketi wa disila ona mjufumu ebala ngo nokala mdulo na ngo na problem wewe kutola ukaba azali wala singulo na rongia mbilo ngo urumweti lukumani na fatihuna habari azali bala bintu amile ke bala pashan vieux besi bala ngisofikiri bala ngitandra ya onga mami mpopai ngulo mapapai na ulalani ola kati duniani ngojoda oni azali wa meriko hitida ona azali katujwa kwa nguru mwandai bufahamu wewe wa uromhono poshoni ni kwa ruwa poishi ni mru wa sharia sharia ndo dake avoka wa weti wameki wa ibadahabu ya wandu nezema liza wandu au ndio foni baba heba no meki wale zema liza pia wazibloki watu wabata uto Colombo au trésor harama sema liza wa komori pia habloki pia shanyu wandu mlo harumeze biro za malizo mwedesi wao tireze amini mwazila sikusukino wana wa komori shalukumani na Colombo wamwambia oneze mali za bidistola na kastolo na mdoji jua abugiti katanje mwambia kana metro fahami we mdu wasoma we mdu mstaarabu we mdu wazalani wa faume isetambia wandu walobani wakana hubulienti yao yirengwa ni
washenzi ngwafanyizwa wanzao anga zofanya cha négociateur ndo cha bano cha bamnyanya bano ya 2 na 3 minutes wabira ndasa nyinyi collectif ya hema avoka ngwa mabaoje o meki ufanyo hazi dawe nao hydrocarbure ufanyo hazi dawe nao okojuzi watola kirtasi mengoni mwa wandu wanemeshe arumwentinu nezinu dawe heheri uyirenga ona hydrocarbure ngojo kaida rusi harotenti ngojo kaida rusi da ene ma director wa aina mbuguro ngoriti majana Wanuka turenga iritili. Wanuka wanukoza tika wali kesi hawara no wali ko bapete wacha ni mbeda do rege mafrenda sa ba ho na tini bazofera ekati da walo wale mwanazi bao. Wadasa. Me engo ufanye chabela hapo ngo ulona na kudwanga chao. Sambia fungo hale nai. Yede manana ka urongoza fundi wangu Muhammad Said. Omadwani Said Muhammad Said Haruna, fundi Said Muhammad Said Haruna. Bayuni stay fuma ngoni mstay. Bo o makawanda eujori dara usinga yo mdara umjume madara uyari dara eujori ignore ngarjo mu ignore njuma ignorance ya ignore batu Nsedi Muhammad Sedi Haruna hakabana amashia hende ata hashita twai ana la shetwani aba hango wonzo ya dai haki juzi fundi Muhammad Said hurengwa baho urongowa tijibiwa diskuru ngedao Shabati kanzana beji kwezi. Nganyina moyen za wenda au-delà ya ulibere nti ya utowa sambi batina wana discours watit parce que ni ma avocat ngani sur place nganyina ze moyen sa ufanya mahakama atuendendo. Babo aina mrugo jelata photo sambia afu sambia ulowa sambia afu sambia ulowa. Ngamjwao le odeni mwambia waone zo ngona za tipara nation malambo Burger King Seleti unruwa ndio wamba ufanga ruparoro mabujilo timu. Seleti unruwa la pia de mapro sambi. Ruwa karibu na fami na wanzani wa sambi. Anusi ujua, wawe fundi fahari, we mru juisti, we hanza jau. Wanu garifikiri yoje. Sambana mwabenye yenye bami izo mjona bia. Nga mjomdungani, no ili raisi sambi ya lao. Mimi miti jua. Ntajibu inamna raisi sambi ya rumaenzi. Ezangu wa minambazano unajibu wanaye. Namna ko urongoa ne namna ya ko vaya ne namna ko jibalia omusizoni sijibiwa eze relation yazifanya baena katwari tifanya hazida minao de 2010 ou 2011 à 2015 entiatu ijoka irende hajezenti zilondro aweza no wizo sijibiwa na raisi sambi o ana hahe wo unanza unistay jabukana ino wanza mino wostai sha Tikawati ukana espoir ya mwisho ya hinti nu raisi sambi izoko liwa ke merde ya hidaina Madi Bakari izingu zifanya zila hakumbo wa inti jazahullahu khairan sha hiyo kinauzia au amini funa wandilifu rikeka lilani ukayarenge posto ya sekre hamada ila na mali hamada zila yazinike lebuzila basharkiwani so yarengeze mali za tu pia endeza hiyo de bano kuna haba abwetika nzana behendi manama mtukufu sauti ya Komoro ndajabanu jeni fanye ja ile sera la mohoro na dahubini wala dahu na usibo datu pale jufanya jai Shaban nganzuri do kama ndo amini fu adilifu ya uka fahami wewe mndu mtukufu ya zalani wandu watukufu ya soma kati wa ujafanya mna declaration mtiti Facebook hauna na rais na mwambie danger iliyo rairwana le mndumsha na onese koleri iliyo hauyata hewandu yambe na mjarubu ngane dera ngoze bwana we hauyambe kana turongoze bwana we wanwengo ndo siwane mndumshe no wana wanwele sera la zali linu do l'usurpation en viol do nikole parti lo hila ya zungusi wajele veke la pashia e garide wono ube mona hale mndu ubalize mbwa hodingoni do izungusa iye de namna mbaba hayadi shawla timtulo duniani ke video tsahira ntevu wana na wana wa zali na mndumshe wambe bon au sovereignty jau chansuona mrudo na akili kwa mwezi wakaendea mego wana azali wa hadisi ndongo azali katina hatamba utesidi ndongo bana yeye ngamzitu wao izo fami ngozi chora hanami ezabili etiro rahasi babu de hydrocarbure ngofanya hazida wenao ekantu subiti na rokoza fahamu bawe izuki wangu manzani wangu ko unanza abo yo khiana ekantu subiti na rokoza ubara mgomu ndizuki wangu abo yo khiana imana ma farahani tuwa ya ngozi tu ekantu subuti na rongoza inusa benima nizuki wangu ikoni
abo yukhiana abo ngamtonza ndo lapizo wandwaji ni renso wa ikoni ni renso wa mitamihuli ni rensi o wa moroni bami wandu wa karibu nami na ndungu wandwaji mimi fahari ngamonoka yoti haki abo ngenyi mlo sur place mtoto wona no majilisini mtoto wona na haruma ya majeleo mtoto wona na umalani huno ngoni mwandu akona za dunia ni mzee wangu mzee Iburu Sheikh ukombele washindi yo unaanza music tu me wakati na mwana yendao hazadi nawe mwambie bani leo kana mzee Iburu Sheikh dawe na Sultan Abdulaziz habati bi mrenge funvu aruma omdalo hitwa wahe mwanawe au kanyide mwanda mwambaza lare dendo mhajana sazino azirejeza elejibo la tanshiki haba ezabira unuma hazibirina mahajana elejibo hilo mlishia baso msizona amba ukana ngambani wafupia et c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité à mon grand frère son excellence monsieur le ministre des affaires étrangères à l'époque maître prince Saïd Ibrahim akawe ifo yazalani watukufuni wavumbu Fahami Saïd Ibrahim yoka ngabo capacité abidi uifanye rano ukaujudu fanya wana directeur wana nduko titiba ngamulido na roli yinjirani yo ate matrone rombi yo wandunda uona nane mruoi emwa batch rano ujafanya mna ndini mtite kana go video barumila mahakama izo na kanzana mekwesi abo tone shelezi za mwanama sauti ya Komori uka ebala wala rombo hapa swanono le ndini yana bangeda shaizo tisatirongoza wafumbuli bana abuya batika ujani mabiyani bana yokana ngamlido hawinjo sukwa maudu place de la République jeri wambedwa Mwenyezi Mungu jojalia rirudi rihezeri zine bo wangami fuanu wajuhangami hauka eyawa mana naisha na mwana hikma na owana wa Komori wonsipia tinde mavoyu wan owa uwa do abulia mavoyu wan parce que eka ukana bwaza msiru yabidi uzifunge uzipulili ya zele zili wangu abo wewe dojoka uliba owa wana wanu de mahakama owa wana wanu de mafundi ya Komori owa wana wanu de manotable wana ababa fumbu ningu atoda wapazenka tunga ndo aseme hitima na wao tipia waodo waloda wana belu na azali na lukumani na wao wabulia emajari manu ya jiriyo abonge njari chedi ngoni tsina ule chedi ngoni ya uka e combat continue jana ikaulazimu iketi rongoa hoa ulawa wa hafa hezi hundrao raisi sambi kati wa diskuru abasa raisi sambi nge waonrudi wa mtoba hanu yali yorendera mauni rai jafa ke raisi sambi hafunti na ujanje ndo toa mafoto kwa ukatina jana mafoto njoo ya to unge na haja ya ukantange ramali ramvura mwali mtowe nge na haki ya ukana ni zambe nyima ulama ya ukanyima adui manyanyanyi fundi haukawira ija kafundi akamnashiwa ni hasomo weyimangoni mwandu wa soma bonti juwana weyimangoni mwandu wa honorensi ya hatu weyimangoni mwandu wa tukufu wa hensi ya hatu kama bwezi unaona kabo mafundi wanafiki wa Komori wadamba olashia enyima hindinyi nyi kamtato sila mundi nyi kamtsungwa budu nyo hana na mabibi la nyina azali inu jalousie de chatonga za manzo manga mizera isi sambi wallahi miti jua mti haruma party eke sambi yafanya na yimito zamba eka afanya ndo mjo zamba yakukanyima ni mafundi wa Komori wenji wahana manyanyanyi fundi hamtukuzani kaja msijini kaja mdarauni nyima nyua baba waho wana wanu nyanyu watati okanyide mabuli ya azali yangamize raisi sambi abantu ngafiro ke sambi hafunyo tika ngamtuka kama raisi ke sambi hafu wene mbugo to fikiru kachao ngafiro nyo tika ngamtuka ndo kama raisi awenge kama mwambie nyakana c'est trop tard ibo mafundi wa Komori c'est trop tard ibo madama na wa Komori ezali bakisha bana tarifao hawazalingu fo ezensuzimu kama Mwenyezi Mungu misila ndajo subiri ya mahami nane njeni keka ni subiri ya zilera 20 au zilera 10 samba ni mwambieni na mwombeze dua samba ni mwambieni na mkepre ba o wandu wanzo kombo wensi hatu oirenga ngwaona besoin ya hani zelizo na mwambieni listi tsainu uona tumone sani banu de mndu boko o wandu wanu pia waisawa decide waje wamnike ensi ya hatu
biidhnillahi alkarim muda uto hali bana sio ndizo na kanzani mwaneseni yauka namtulilie ba inna nasrullahi qarib zile razinu majeshi wanu pia waisawa zile mishahara hao azali hawarenge awafanya tihindu na nao bao abunga ona entere chofika na faharaja abadabo alitishana kwamba olarido mwanza abasabasi lidekuraje lifanya jao nini keka mjala la ntunzima utumbili mimi amina ni ntula ntusibuka ntula la ntusibuka haham akaba mimi jweru wa mpira wandura kaudoro mpira kwa zima mnyezi mojo nsamihi mienda sifari ya arbitra injeza 2 minutes ya ba eketiti ya bia bonga mjoni kwa mnaria linga mjoba mbapi nyezi muna nsamihi mitanzani shilo mimi kama mpira il faut rishinde eketiti ba umyuka na hamuswafi na kuzo karishinde basi mianza ni chele bi baba ntorenge indini yo mitanza kuza kukanishinde wa marogo mimi Allah nigiri swafi mimi marogo na bati tingara kikonyi zingara ide na lise bwana yin anzo kwa madagazi wa ulawa yo 2018 ezanuka izoro kauja 2019 ide na yadi sanga mazoni kamegoni mwanzo wa tuitimisi abunge yabo kwezi watukufu wanzu yabanguze bizahe na rangariye ba ushinzingo ujo waswili haraka biidhnillahi alkarim izo ni mabia nize tuzinu zinunga mwabioni haamri haidhini ya hawanduani haamri haidhini ya hawanduani ezabaki ngabo lodi zobana shanga mjode zijo makati ya jao mkini kamnyezi mwari waswili shari tukuza akara kwa tine radio kwa tina ezengo izo pia suwangu ajoro ngole yabanu ambe izo fahari ya kahamba silera mpuwa ya zambi biidhnillahi haraka apunga kwa mwamioni kana mtulilie ba nasrun min Allah wa fathun qarib victoire yo ya Mwenyezi Mungu ngarjo ufanya izo rjo kahanza sha Mwenyezi Mungu wongu jo ibelera rjo kahanza wana wafu tanshiki hazamba kairimu ishie mbabi titi na uomba Mwenyezi Mungu mtidiwa zezedua Mwenyezi Mungu hifadhi ndwan ba wallahi tallahi wa billahi azalina abarinwana wajuwao yauka ngwao haruma khatwari abungia bobo walo haruma khatwari na mtulilie ba mkini watawe hawafe haurife sisi shei inji ngapirukana ngwa tufa au ka owinji wa heleje shingwa ondasi timone sanema kolonele kwa mkofiri ntina usubuiti wengo za jatungu ndabobana haya wajoni laumu wajoni kondane no wanambia uka henye waisawa roshe ya ntio wandu wanu waisawa roshe komori wanadamu wanu na maone roho wanadamu wanu waisawa jituwa fidia sababu denti ya hatu Mwenyezi Mungu jo wawaswilisha ya wavukishe na mke harumaze dumu Mwenyezi Mungu ya wahifadhi bezile razinu lukumani woka tuone habahanu watukufu nzazahe nguto shemesa nto watukufu wanu wakotika mmani nao nunga mmona utamiga mwaswifi ya ukawaisawa jitole ya waunenti ya hatu Mwenyezi Mungu jo mhifadhini Mwenyezi Mungu jo mnusuruni Mwenyezi Mungu jo jalia mke mongoni mwandu wajo waunenti ya hatu mahala ni woko do iliyo wamumbeshelo marahaba Mwenyezi Mungu jo jalia abanuna zile rabani enti ya Komori rejo wa Komori walemewa les Comoriens sont fatigués makomori walemewa nyima ulama u na mudunge sha na mwishilie